Komisi Bentaban Bodian ya kecingkerduk kam jong ikhwan samla ke jela ke Federation of Kasi Jaintian Karo People mentaka singi arwetrik noiweng jalej banik panjang syai no chairman ke Meklea Public Services Commission ba Paul R Marweng halor ke cingsuki ke trikam. Abai kran bakilat patai kubor hadian bladep ani kendu chairman ke MPSC uba dandi si khongset ulai thu ba kecing kran kalong basiso bula pensyairu ba kecing slam ban trikam kalong namar ba lajkam tanggat tone teli kidong tepat kidon de kipau-pau jarngut. Kalong kage kaba so tenat kalong fruitful discussion ni ya kaba ni nak kalian keseng ayo ni kendu you chairman kalau ki ni ki issues unemployment kaba nak kalian keseng kala shim mo te ke jong ni kendu you chairman kalau mengiyo pan pa ni jik bechai no te ke jik bechai mengiyo na chairman juga MPSC balai ke don kata kom suki kom tekam ke jong ki thì nó cái này cái trong iru ipin pau là cái trong cái đào cái bên công hi yang ba nama bagi applicants kila pun pelat mentah kau like post slide how to di ru kamu ibat hab kamu ke apa jargon thì cái jing ong cái trong i bat cái jing keren bat ni kalau ba idan hang ni tai baka MPSC ka haban rebound ya kau kom tekam ke trong ka kat kum kopor ke juk mentah thì ni la ong ba ka MPSC ka don kam la ka trong cái IT cell kenang ma mo dan kita ki online application ini kita baru kat komun ke juga mata kan stat di kom rekam jong ketika office ang ni namar komun syia di tu itu benda syira form tap form yang tai kat men jit itu form lo kadai kadang kita ki technical ayu kan problems di tai de nak kalian ke jong ni la kan tu hi irung yang mana kalau kepala tilong mau kat kom ka kamram la bensyat ya pi kum ki chairman secretary bagi member jagam PSC dia semua ban fulfill kamkloi mah kat kam ka taka expectation jong ki khon samla ni jong ki candidate ki apply tena kalian jong i di yang mana kalian jong ki himentai kin persyang hi kat bala ban step ni kam kena makan dai jong mentoi iaitu ki kena samla ki apply post fair ka jing persai ba yang ba kaslam ka dina kada ba kami gitu ka order mah nak ka High Court bagi kalian ke roster, di mana kata kalian jeng iru yang persyang ini mana hamstat ya kan ni, di hari ni usual mungkin tu nama kadau, terakhir kita kali nei yang bagi Islam kita department pak, berpenpoy yang kita ki advertisement sekali ke office, hari kalian jeng yang masnya i kar komtekam kelap step akhir mentah, kalau bukan yang ketaru ngilang aja ngemut, bahwa ni suatu bagi post kita apply yang ni kita post kita ham long grade 3 seneng te mostly hi ki conduct atli mau kata written test bak personal interview dengi yang itu yang kata written test te SMS but personal interview ru kena mana ka transparent ru de ben le ka video recording kan long kena mana dak candidate ki semua kumum no ka jing semua artatin bagi interview jong ki kilaban sim kilaban pet ki video jong ki te nak kalian ka jong i yang kinsa syong saya berkat yang mereka suggestion kali bah bobiang ini nama tamara ataka transparency baka confidence yaki nong apply kam da kalong gupta te kalong ba chief minister dar ka jing klik nama beliau hakapakot hi kalong ba ki kamram mari ban sarkar ngab le ngi sang balang dia kata di company bawan nang ni fair kini kenduk sino kini sino kim nanti company kenduk ngi sang balang bat ngi sang balang ni mesti ni haban net ban kentu itu company ba komum loro fideban tap ikibri ke jungi prapon sisma kejulong umtai dan repat lada ngim kwa ba tang na kilawan sangi ngin sa sim ta ka issue lengi kwa ba lingma ka state employment policy government kan free mo pa kan yakini ki rules kini ki provision mo bahkan sekulit khat saboro kita tenat kibadan la man aikam ajam kan ada ki private sector na ki public sector nilai keren menehing yang orang dah buram sibun kita ki jing kentho mo kita ki allegation ba khamtam ki member ke PSC ni kini ketai te ngila ong ni ki hoi proof ngemla dai kata ka jing ujuan ka jing kentho kabun ka por te lai ban pisai kata ngemla dai ni si orang kadang kata ba so mo ta kham ta kan das so di benar kata ka jing solem kan mo ka jing solem nam ta ki kena ki apply tin kalian jong itu yang kalian kan PSC dia duk mentah bila de Sharman mei hari senam ada kam judon kata kai ba
kandan ke ba under table ne under the influence manu-manu kan de kalong fair and square right te takada ni saong ba ya ke personal interview hi ni dokam man yo bagi di benbu ka video record kanang ba ngin i how much serious can long ki board members kan mo to MPSC ke badan apa bagi conduct kata personal interview ini bentar kan ni mana di hendai pa iong ma kadai ka system ke haban board ba namar bahon kidan ke highest mark hi kadai ba ka written test ba hendai ka personal interview ke chupet tang kata ka kharak jong brio te takada bekana do we personal interview te hendai pat long ya kata tengah pu akan start dengan PSC jadi suggestion ke bangi hang kalian ke jongi hi kalong ba ada kitu ki brio ki bon personal interview tu kidai banyo ya kata video recording pada kadang kanu kerja arti kila ben ujor saki board ba de ben ujor